ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо созмону ширкатҳои байналмилалӣ дар шаҳри Панҷакент аз тарафи фонди Оғохон лоиҳаҳо амалӣ мешаванд. зимни машварати корӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода рафти иҷрои лоиҳаҳои фонди мазкур баррасӣ гардид. дар заминаи сиёсати муваффақи хориҷӣ ки ҳукумати мамлакат амалӣ менамояд, ҳамкорӣ бо созмонҳо ва институтҳои молиявии байналмилалӣ густариш меёбад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Мастчоҳ аз ҷониби барномаҳои фонди тоҷикистонии Оғохон, фонди ҷамъиятии соҳибкорӣ ва рушд, лоиҳаи рушди фарогир ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ мешавад, лоиҳаҳои гуногун ки асосан ба рушди кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои кишт, бунёди боғ дар минтақаи ҳавзаи дарёи Зарафшон нигаронда шуданд, амалӣ карда мешавад. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент роҳбарони ин лоиҳаҳо маҳсулотҳоеро ки бо дастгирию мусоидати онҳо истеҳсол шудааст, аз ҷумла намунаи маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Широз, меваю сабзавоти хушккунидаи ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваҳои Зарафшонро муаррифӣ намуданд. ҳангоми боздид аз намоиши маҳсулот ва дар мулоқот бо роҳбарони ин лоиҳаҳо раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҳамкориро дар доираи ин лоиҳаҳо муфид арзёбӣ кард. гуфта шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои идомаи ҳамкориҳо дар самтҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳилӣ, рушди ҳунармандӣ, бунёди гармхонаю сардхонаҳо, беҳтар намудани ҳолати обёрии заминҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим ҳамаҷониба мусоидат ва саҳмгузорӣ менамояд. дар мулоқот роҳбарону намояндагони лоиҳаҳои мавриди амал аз ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори қаноатмандӣ намуданд. бо мақсади эмин нигоҳ доштани мавзеъҳои осебпазир дар ҳолати сел ва боронгариҳо бо иқдоми шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғди шаҳри Панҷакент тоза кардани каналҳо ва селораҳоҳо гузаронида шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. мутаассифона солҳои охир таъсири инсон ба вайронкунии муҳити зист эҳсос мешавад. риоя нашудани талабот боиси он мегардад ки атроф ҳолати ҳузнангезро фаро гирад ва омили пайдошавии ҳар гуна бемориҳо гардад. ҳамзамон бо пур шудани селроҳаҳо ҳангоми ба вуқӯъ омадани офати табиӣ метавонад боиси харобиҳои зиёде бигардад. дар тоза нигоҳ доштану ҳифз кардани табиат ҳамагон муваззафанд ва набояд бетараф истанд. зери ана ҳамин шиор ва дастуру роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд ҳамзамон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент як адад техника барои тоза намудани селроҳаҳову соҳҳои шаҳру деҳот сафарбар гардидааст. техникаи мазкур кори худро аз соҳи мазори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ оғоз намуд. дар бораи иҷрои ин супориш сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент майёр Миров Умидҷон зимни суҳбат чунин изҳор дошт. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент инчунин бо дастгирии раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як адад техника барои тоза намудани селраҳои минтақаи хавфноки шаҳру деҳоти Панҷакент ба шаҳри Панҷакент сафарбар карда шуд. айни ҳол техникаи ба шаҳри Панҷакент сафарбар гардида дар соҳи мазори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ барои тоза намудани селраҳои соҳи мазор кор карда истодааст. چه
ҳарчи тавре сардори раёсат этло дод дар ин самт кориашон идома дошта тасмим доранд то дар наздиктарин фурсат соҳаҳои зебон ёрӣ ва дигар минтақаҳои хатарноки шаҳру деҳотро тоза намуда барои ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ омода бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. яке аз табибони шинохта аъзои конференсияи умумии ҷаҳонӣ духтури дараҷаи олӣ доктори илмҳои тиб мутахассиси бемориҳои занона Дилбар Қаробекова давоми чанд рӯзи охир дар маркази тиббии шифои шаҳри Панҷакент ба ташхису табобати муроҷиаткунандагон машғул мебошад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. аз тарафи роҳбарияти беморхонаи шифо тасмим гирифта шудааст ки дар маркази минтақавии беморхона дар шаҳри Панҷакент ташхису табобати бемориҳои занона аз тарафи мутахассисони соҳибтаҷриба гузаронида шавад. бо ин мақсад яке аз табибони шинохта аъзои конференсияи умумии ҷаҳонӣ духтури дараҷаи олӣ доктори илмҳои тиб мутахассиси бемориҳои занона Дилбар Қаробекова машғул мебошад. занони муҳтарам, шумо ҳар сол زنانی که قابلیت زایش دارند، یعنی که زنانی که از 18 ساله تا 45 ساله میتوانند از تشخیص دکتران در یک سال 2 مرتبه گذرند. از بس که حوزه بیماری‌های سرطانی گردنچه بچه‌تان خیلی زیاد شد، شما هم وقت باید که در نزد دکتری امراض زنانه مراجعه نمایید. پرابلم دارید می ندارید می یکم شکایت دارید می مشکلاتون هست می نیست می باید مراجعه کنید. خود زیاد مقصد آمدن ما چیست؟ مقصد آمدن ما این اسکرینینگی گردنچه بچه‌دان، یعنی پیشگیری کردن بیماری‌های سرطانی گردنچه بچه‌دان است که سال گذشته ما این پروژه رو گذرانده بودیم. بسیار بیماران که برای ما مراجعه میکنند با شکایت‌های بی‌ضروریاتی شکایت میکنند. برای بی‌ضروریات بودن، یعنی که به دکتر مراجعه کردن، حتما باید که زن و شوهر مراجعه کنند. یعنی که البته اول تشخیص اعضای عائله، یعنی که شوهر باید گذرد. پس از تشخیص شوهر بعد زن رو باید معاینه کرد. زن‌ها هستند که این روزگار زندگی ما که برایشان بسیار مشکل افتید، بسیار میخواهند که تیزتر حامله شوند. یعنی که هستند زن‌هایی که قابلیت طولگیریشان، یعنی که حامله شویشان دیرتر است. آنها خودشان رو به این طرف میزنن، به آن طرف میزنن. نباشد یکم فکر معین به آمادگی نیست. پس وقتی که نزد دکترها میروند، حتما باید که یک تشخیصی که دیگر دکتر برای آماده داشت، یکم متخصصی که ممکن متخصصای بلند اختصاص باشن، حتما با این دستخطهای خود، با این چی گوییم دورواری که با ما تشخیص کردن، باید حتما به نزد دکتران مراجعه کنند. در کلینیک شفا همه وقت کوشش میکنند که البته که خیلی متخصصای بلند اختصاص هستند، کلینیک شفا بسیار وقت کوشش میکنند که هم تشخیص دقیق را گذرانند. یعنی ما برای دیگر دکتران مرکز تشخیص دقیق را گرفته برایشان راهنمایی میکنیم بسیار وقت. یعنی که ما میتونیم سرطان گردنچه بچه‌دار رو اینجا معاینه کنیم، پس راهنمایی کرد با اون مرکزهایی که شهر دوشنبه، شهر خوجند یا شهر سمرقند، اون مرکزهایی که مرکزهای سرطانی هستند، بیماری سرطانی هستند، راهنمایی کنیم. مادرانی که با دلبر قروبکова مراجعت کردند اندیشه‌های خویش را این طور بیان داشتند. هزار رحمت خدا باز قروبکова دلبرای و الهی ساس و سایتان دلبر جان به سر بچه هاتان باشه. هر کی قدر هر کی نمیدانده، دلبرا قدر یک نان و نمک خوردگی گفته قدردانی کردن، راه نشان داده. من خیرش با خدا میداند و نیکی الحال خدا را شکر که نقص شدم. طبیب شناخته دلبر قروبکова با مادران مخصوصا مادران جوان مصلحت و توصیه‌های محیط پیشنهاد کرد. بسیار زنهایی که برای ما مراجعه میکنند با بیماری میومای بچه‌دار، میوما این معنای آموز بچه‌دار یا شما به زبان تاجیکی بیز میگویید. میوما هست میومایی که آنها باید جراحی کنند، میوما هست که آنها بی جراحی هم میگذارند.
شما وقتی که کلمه میام رو میخونید یا میگذارید یا براتون هم دکتر میگوید با وای ما نفتید. میام این هیچ وقت بیماری سرطانی نیست و هیچ وقت به بیماری سرطان هم نمیگذارد میام. برای که ما بسیار وقت جراحی میکنیم اگر یگان حجره سرطانی در ارگانیسم زن باشد باید به میام برای به سرطان باورده میرسونم. هستن میامایی که مثل موش، مثل نخود، مثل چارمغز یعنی که حجمشون یا مثل توخ باشن یا با میامایی هستن که به درجه وزن زن هم میرد خونریزیش زیاد میتیم. وقتی که خونریزیش زیاد میرود و زن از پا میافتد اون وقت فقط مراجعت میکنند. شما میتونید بر وقت مراجعت کنید که به این حالت آورده نرسونند میامد. واقعا بخت و سعادت هر مادر به تنی صحت و سالم و تولد فرزند خوشبخت می باشد. امید میکنیم که مادران دیار باستانیمان از توصیه و مصلحت‌های این طبیب شناخته ثمرناک استفاده می نمایند و تا سنه 15 ایون سال روان برای تشخیص و تبابت بیماری‌های زنانه به دکتر علم‌های طب دلبر قرابک و می توانند مراجعت کنند. در کلینیک شفا یک بخش ریابیلیتاسیونی بهداشتی است. یعنی که شما میتونید که برای خودتون یک بیماری که دارید بیماری کوه ندارید شما میتونید با واسطه فیزیوتراپی دستگاه فیزیوتراپی همش هست از محض گردن تا محض بچه‌دار از برای الکتروفورزایی که با دورو با ارگانیسم بچه‌دار میگذروند خیلی روی نرز مونده که شما میتونید برای اینجا برای طبابت بیاید بر کلینیک شفا تمام متخصصان برای شما هستن. تمام شعبه فیزیوتراپی برای بیمارانی که بهداشتی میگیرن خیلی چیز خوب است. یعنی خواهد کوشش کنید که با راههای فیزیوتراپی زیادتر طبابت کنید نه اینکه با داروبار. بعد تاجیکستان خودش خصوصا پنجکت خیلی زیاد از گیاهای طبابتی شما میتونید گیاهای طبابتی رو استفاده برید. گیاهای طبابتی رو نزد دکترتون بیارید. خیلی زیاد در ما کلوی بسیار شپونی خیلی بسیار علف گزنده بسیار بوی مادران میریسه بسیار چیزهایی هستن که در هیچ جا نیستن یعنی که در ما هست. شما این رو میتونید استفاده برید فقط با خواهش دکتر با توصیه دکتر ما آن چیزی که درجه دانش شما هست برای تو میگوییم. گزارش میسره تیلویوا و اسماعیل جان خالوف. بینندگان گرامی برنامه را ادامه می‌دهیم. با مناسبت عید بین‌المللی کودکان در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبه رقم 6 فرزندان شادروان بانو قاسیمووا که سابق مدیر این کودکستان بود اقدام نیک را پیش گرفتند. با مناسبت روز بین‌المللی حفظ کودکان دختران سابق مدیر کودکستان رقم 6 شادروان بانو قاسیم و زمرد و طالبه احمد جانوها با همراهی بیبی جان روزی و اقدام نجیبی را پیش گرفتند. آنان نخست از برای ارجگذاری نزد لوحه یادگاری مادرشان گلدسته‌های تر و تازه گذاشتند. بانو قاسیم و در کودکستان مذکور فعالیت کاری را به حیث مربی آغاز کرده تا به درجه مدیر کودکستان رسیده بود. او همچون بانوی کاردان طول فعالیت بهر آبادی کودکستان تلاش کرده در زمان کاربریش این مؤسسه نشاندادهای بلند را صاحب گشته بود. کودکستان رقم 6 یک از پیشقدمترین کودکستانها در شهر و دهات پنجکند به شمار می رفت. با راهبریش در آزمونهای شهری ولایتی و جمهوری آزمون مربی سال کودکستانی سال کارمندانش دست بالا بودند. به خاطر آن سالها لحظه ها فعالیت پرثمر مادر فرزندان شادروان بانو قاسیم و در مشغولیت گروه تیاری به مکتب اشتراک کرده و 45 نفر تربیت کنندگان در روز عیدشان تحفه آماده نمودهشان را هدیه کردند. در صحبت به ما دختر شادروان بانو قاسیم و دکتر علم‌های طب در فدراسیون روسیه زمرد احمد جان و به ما چنین گفت: ما امروز تصمیم گرفتیم از جانب اهل اویوه‌مون به تربیت کنندگان تحفه خاطره‌ای همچون برگ سبز اهدا نماییم. دنیای کودکان عجب رنگین است. کس وارد آن گردیده ایام بیغمی بچگیش را به یاد می آورد. از دیدن خوشحالی تربیت کنندگان طبع کس باریده می گردد و آرزومند می گردد که این نسل آینده ساز کشور همیشه خوشبخت و سلامت باشند. چه خوش است دل کودکان را شاد ساختن و از برایشان تحفه دادن. چهره های خندان و قناعتمند آنها زندگی را معنی بخشند. گزارش دلشاد حلیمووا.
бинандагони гиромӣ ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. огоҳиномаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании тоҷикистон дар шаҳри панҷакент. шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри панҷакент ба маълумоти шумо мерасонад ки дар асоси барқияи телефонии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд таҳти рақами 49 аз 30 майи соли 2023 огоҳӣ рӯзҳои 31 май ва 1-2 июн дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол аст ки раъду барқ ба амал ояд. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулода дар ҷамоатҳо ва маҳалҳо навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намуда минтақаҳои осебпазирро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳед. ҳамзамон тавассути воситаҳои ахбори омма ва операторони алоқаи мобилӣ аҳолиро ҷиҳати дар ин давра безарурат сафар кардан тавассути мавзеъҳои осебпазир, худдорӣ аз шикор ва дигар амалҳои саҳроӣ огоҳ намоед. дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода фавран ба шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри панҷакент ахборот пешниҳод намоед. телефон барои маълумоти бештар 548 48 93 880 28 71 92 836 23 33 92 702 85 38 ва 92 020 04 17. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.